تماشاوان هجا دما خوش به دم باش پشتی دمک درش کو ام تبابه کی دوری اکران ما بو هر چقاس برنامه ما هبوجی لی ازوستانی بو پلان و برنامه ما او بو کو پلان سازی ما او بو بهاری ده امی بگرن ملی جیوارن نوازه بگرن و جیوارن نوازه به گلو گهای بهاری را به هر پار بکم لی هر وقت زانین پشتی نخوشیه کرونا هر وقت پیش زن ام جوکی هر کسی دمال ده سیرمان لو ماجی ما پر بریا وکری از باور دکم واجی پر بریا مکریه لی آخر درنگی بیجی ما خوگی هم سر داویا بهاره نه ام زوزانه کو زوزانه ولات کوماگنه سپریزه مشوار هایی بله بوام برنامه خوی دسپیکا پشتی دمک درش و دیسان دکتن پیشبری و به برنامه خوی نپی نو کوهین کلدومان جراد به ام پیشبری ونن امان هرچی کی گله کی بلندن افجی آنام لیجد بجی کلا گرگره از باور نکم حتی نه تو تلویزیون حتی ویدری و برنامه کشانده به شبر کو هگر تو نه چیاگر به yani bence montaineer şey yani o çiyagare kudar kevi çiya aki profesyonel bir şey var rap belki birastı hege meno ne profesyonel be meno ne kan vani bevan tatu terşana rap belki o be vedere xobigini vedere tavu jare halatu o nizanım kamera o tripodu o tişte vekide ji ba mero birastı ji per zahmet bu le ahir hecay tabame az bavar dikim emi برنامه که پر خوش رابری و بکه آنها او آواهی اون پیش می‌دی بینه آواهین خرابه لی قسم کی ویژی کال سر نگاهی کلا گرگرهی داویا و برنامه ده می سپریزه خوشش وار بکه می و سپریزه خو به داویا برنامه لی هر وقت جو کودر دوره خویاجی دکه تو خبرته که آرکئولوژیک قد پکناتی تنه اوانه دفینگرین قرصانواری هاتن جیجی فلا وکی خلطافه خپران دیگه جبلی و توريل واندرانا نكتيجي هجر فادري ور كولاندن از باور دكم evet işte per nuvaze jeder kevim lehemberi mi çihayi çayki per gringayi jerdbeji tahtaya yazdanan çihayi nemrude wan pekarane nuvaze tam anyamen beremil ve deregi o kala ana am serjiga a gergere tam lehemberi ve hatiya bakırın juha hamu avahiyen şarstanya komagana wani yeki tamamdaki yek ilciki dinleri bu avayj kam kefxoşin دستم نابه از کو از یعنی او خاص کفام جوید راحت کو او خاص لسر تحت کیجی کی وقت نوازه لهمبری چمی فراتی هاتی آواکرین لپشمی چمی فرات هی لهمبری می چای نمرود هی لویالی کهتا او ام سام سات هی پایتختا کوماگنه لچار هاویر دوره می جیوارن دیروکی هی تونل هنن تونل راز هی دشارستانیا کوماگنه هر وقت پیدا زنن قال تونلی کو حتی نه هاتی دیتن و نه هاتی دیتن هی بله وی اوایی امی وقت شنا به هر بنر جبو مجی سپریز براستیج که هر ام دمشین ام چاف yani سپریز که نو لراسته نه امی هر لناب کلا گرگره الجیوارن پیشه کرده انتیاکوس زیرک امی بگرن که ام به هر چی ببینوشین بینه کلام کن ام هر لناب کلا گرگره بگرن و امی sürprize ko amji tahmin naket ave çi deke peşberime ame havre bibini kave çi deke peşberime kelam kin بله تماشاوان هجان ها ام گرامه دنوا کلا اگر گری بردوام دکلی کلا وری کی مگود جی کی بلند هاتی آواکرین روجاوای و باکوره و روجلات و لاته که توجو و کوره او قاجی کوره لو ماجی بدری وقتی او تدی جهه چادریه هی او محافظ وقتی جلیده تدی ارشن محتمل فلان جبورا چاف بکن دکلا عنده او جهه بدستاتی چکن هی لودری دلته خوزایی اوجیکا بی اوای هاتی کارانین یعنی به مبستا چاویا ا چاودریه چاودریه کو محافظ در دور راد چاوینه بی اوای هاتی کارانین yani براستیجیکا جوخه yani ارتش به قد محافظ müdahale nekijika zuzu kas şu nigar be vederi او قاس جيكي اسگه هک پر بلندایا ویا vederi bahre 1100 تشتک مترگی هم قاسی نیوی بلندایا تحت گری جای نمرودی
Bele ve derejka vani dere vani gele ki balke şehilde çarhavi dori kale cin je tünel hanen gitinin hatmandinin ji vak magot çaviye vani balke şehi ev avahiye hane kısme kivi pişti şahsaniya komagene hatiye bakırın le jbeku var her ki magot tu خباتك arkeoloji penatiye em naxwazim termini hintişna beceri hin termini mecer heyle bi termini jika nabivan şana waragotin bele behar aliye xwe kala gergere bi balkeşi peşberî me yî û em jîka bi wî awayî bi hevre parve dikin. Bele binerin xoşevistem geryan hinki jwestiyan yaras bahayê dera ku batune bi pir zêde germ û germa vedrejika pir bişewat ji ber ku bilindaya ve ji behrê gelekî bidin loma tîrêjê tavê yekser yani gevdê mirov dişewitîne loma jî me xwîdan da em westiya em geriya lê me awakî lê rasthatiniye em vê sarınca hane rasthatin ev sarınceke bi dest hatî çêkirin diyare ku wan bergiriye xwe ji bo pêdiviyên avê bigire bi wî awayî pêk anînin digel ku anha em ketin êdî meha şeşa jî bine rewayî hewqas ava baranê ciyê xwe de sekinî digel ku rûxiyayê aliyê wênekî jî xerab bûyî û dîsa jîka hewqas av tê de heye mesela çavê xwe şuşt me rehmet li dê li gora miriyê wan hanî êkê pêşiyên komageniyan ji ber ku wan vê çaxê vê derê bergiriyê xwe wî awayî girtiye belê balkêşê bi hezaran ew mahsiyê kira heye evê ana mahsiyê bi teriya wan hêdî hêdî jê vê bibe çi bibeq îşê xwedê belê me bîna xwe da der û hîn gelek cihê em lê bigerin heye me xwest em vî cihê wanî xweş û balkêş were ji bar bike û li ber vê siya hane niha ez zanekarim heta saetekê jî bipeyvim lê axir dema me sînordar e ez hewqas canê ji karîza me ji sarınca me ew ku me av wela mavayê ve nexwar lê mesela çavê xwe şuşt em ê niha ji vê dê ra bi ser xwe û biçin hela rojhilat başûrê kala a gergerê kabe em li wê derê çi bibînin kerem ki belê niha eman elber kitabeyekênin ev bi alfabeya bi tîpên girekî hatiye nivîsandin ji xwe şarsaniya komagenê li ser bîrdariyên wanî gelemperî ji bo wekî bala xelkê bişîn li ser da ku berhemên wan neherifîne xisarê nedê û nifira dike gelemperî her çiqas em jê fam nakin lê ê wekî din wergera wê xwendiyê gelemperî ev kitabeyên hane li ser vê yekê yani kesê ku xisarê bide berhemê wan û peykerê wan û tirbê wanê bîrdariyê gelemperî nifir li wan kirî û lê xwedî derkevî jîka ji wan dua kirî malavatiya wan kiriye yani li her dera şarsaniya komagenê rolyefê kitabeyê wan gelemperî divê derheqê de niha em ê ji ber vê kitabeyê derbas bibe hema çenga pêş de em cîkî balkêş dibîne belê komageneyî gelemperî cihê tahtên wanî
Wani dukola û ji çi re hazir dikir ji rolyefa re hazir dikir rolyefên bîrdariyê pêçiyên xwe pêkerên pêşiyê xwe yani wekî rolyef di neqirandin li ser tahtê pir bi himetî vê derê hazir jî kiriye û lê balkêşê ku rolyef têde nehatî cîkirin yani ne neqirandiye ev karê wan ê hane diyare ku nîvçema ye yani em jî fam dikin di wextek wana gelekî dijwar de zehmet de ev tahta hane wanî ser terişandiye û ji rolyef re amade kirî lê mixabîn karê xwe temam nekiriye ev tahta hane tam li hêla rohilat dinere belê ez ê wa hêdî hêdî bimeşim bu baldarî jî bimeşim lê bi rastî ez dibêjim nigê me bimeşe nigê me ji ber me bişemite ka Xwedê zane em ê çend silmetrî li jêr xwe bibîne loma jî heta ji me tê em ê baldarî karê xwe bikin lê em heta vê derê hatî yani me ne tune ye em tu derekê jî ka vala bihêlin ez ê wa hêdî hêdî bimeşim niha hevalê me wê qamera bigir û şûne ez ê xwe ber wîr derbas bikim ji ber ku tenê ev xaçirêka anê pêkanê ku em tê re meşin em çar hebin em ê yek xweşberiyekê didarî wî awayî em dimeşin karê xwe dikin belê kerem kir belê bînerê neja niha emana li pêşberî avahiyeke balkêşê ev avahiya hanê dikeve başûr rojhilatê kerê ez werbibêjim li hemberî çebê Firatê bi rastî jî ka dîmenekî muazzem e yani heta hûn bibêje jor de mirov li kanyon û çemê Firatê dinere ev avahî vî awayî hatiye avakirin ji xwe ji ber ku dîmenê çem xuyayî kurahiya çem heta tu bêjî aliyê rojhilat xuyayî vî awayî li hemberî vî dîmenê muazzem û nuwaze ev avahiya hanê hatiye avakirin lê ji mîmariya wê keşif dibe ku wekî mirov dibêje qey vê derê cihê îbadetxaneyekê ye yani berê dêr bûyî paşekiriyê mizgeft yan jî ev demekê em pê dizanin ku memlûkî jî hatî vê derê bi cî bûnin ji bo demeke gelekî Kurd dibe ku serdema wan de jî ka wekî mizgeft hatiye vekirin lê me tu car nedîtî ku di cî û warê wanî dîrokî li bajarê antîk mizgeft li cihê wanî li ser kilatekê hatiye vekirin bi rastî jî heta niha ez ê rast nehatimim loma jî tiştekî teqes mirov nikare bêje ev kevranê şehkirî ê xozî ewana diyar e ku demeke nêzik de vana hatî şehkirin û ev avahî bi wan hatiye lêkirin lê dîwarê piştî jî ka mirov dibêje qey kevirê neşehkirî hatiye avakirin yani mirov dibêje qey serdema komageneyiyan û dema nêzik de wek me got memlûkî jî ka demeke Kurd jî hatî vê derê bi cî bûye loma jî vê derê wekî avahiyeke mirov dibe qey cihê îbadetxaneyê ye alîkê hilweşiya bijî ka lê pirê wê jî li ser nigahiyê belê ev avahî wanî dirêj dibe heta wiyalî jî diçe belê bi rastî jî em kela gergerê bi cî warê wanî balkêş dîrok di nav hev de ye her wekî me got serdema komageneyê dest pê kirî û heta merhele merhele hev hinek şaristaniyê de jî hatinin li vê derê ji bo demekê wekî di vê kelê de xwe parastinê bi mebesta parastinê ev kela hanê hatiye bikaranîn û cihêkî gelekî jî bilind e û him dîmenê wekî wê balkêş û pirxweş ye û li ser kelata bilind bi ji aliyê ewlehiyê de jî ka cihêkî gelekî stratejîk û balkêş e belê diyar e ku vê derê şaristaniya komagene wekî cihê wê herî rojhilat tê xuyakirin belkî dibe ku jê wê de jî hincî hebin lê qasî ku cî warê dîrokê em lê digerin kela gergerê li ber perê çemê Firat ji xwe çemê Firat sînorê şarisaniya komagene ê hêla rojhilat bû loma jî ev kelahanê him li hemberî çemê Firat û him jî ka li ser vê kelata pir bilind avakî û her wa li piştî jî ka çiyayê Nemrûd heyî wextê mirov derbasî hêla kelê hêla roj avayî wê dibe yekser yani bi çav tu textê yezdanan
gire Nemrûdê mirov pir xweş dibînim. Wekî mirov veqê çiyayê bêlê kumekî zêrînî dayî serê xwe wextê tava sibehê didê hew qas xweş xuya dike ew Ulûçê girê ê Nemrûdê wanî ji ser textê ji ser kela a gergerê pir xweş xuya dike. Belê em ê rabê vê dirê xwe hepî jêr bikin û îja em ê ku re herin em ê hinekî ewa li hêla başûrê kelê bifidin kabê li wê dirê çi heye. Kerem ki. Her wekî tê zanîn şarstaniya Komagene bi axa xwe ya dewlemend bi nav bûdengê. Niha em li ser vêlata qas bilind di gel wê yekê jî di nava kelê de bi dehan darê fîkî em lê rastê. Ev dara nalber dara guhî jê jêr dibe jî ji xwe derdora payîzê ji xwe tam dikemilî çê dibe. Pir jî xweş girtî çi xweziyên payîzê hatiba. Wextê guhî ja. Darê tavê heyî, tuhokê heyî, bi dehan darê tuhokê li vê dirê heyî. Her wiha biêv heyî, hejîr heyî, hinar heyî, alîsor heye ew tedî hürmiyê bejî falan ê ku hema ser devê riya xwe min dîtî hew qas bi rastî jî şarstaniya Komagene her wekî ku li serê taçgula a ku li serê fortanetîke a Lawodîke ji xwe li ser çiyayê Nemrûd taceke wê ya ku fîkî em bêjî hejîrê, hinarê, hürmiyî falan taceke wanî serê wê ye ew sembola xêr û bera a axa şarstaniya Komagene sembolîze dike loma jî em li qadê jî wê axa bi xêr û ber û darê fîkî dewlemend dibînin. Belê bînerin heja gelemperî wextê me dest em ji cîkî her cîkî dinê em dipeyivin lê bi rastî jî elvê de pir zêde naxwazim bipeyivim. Ez dixwazim dîmen bipeyve. Kala binere li dereke dinê hûn dîmenê wanî dibîne çemê Firat. Erê her çuqas vê derê bû benda jî lê vê derê bi kanyona xwe û bawakî xwezayî ji xwe Firat jîka di wexta xwe de berî bendava wer çêkirin jîka ji xwe dîse hema ne xwe zêde firabû lê nekî mî vê derê bû ji ez wanî bibêjim. Çemê Firat vî awayî di vê qanûnahanê re û derbas vê diçi heta em bêjin sînor û sînorê şarstaniya Komagene berdewam bike heta diçe ser ku derê diçe ser Qarqamişê û vê derê jîka û ser nava Eda Rojavara û derbas dibe heta Iraq û kendava Basrayê. Belê bi rastî jîka me xwest em vê dîmena haniya muazzem bi were parve bikin lê erê bira guhê we li ser min lê bira çavê we li ser dîmena bi. Mebesta me ya vê derê ku em li vê derê çend gotina ji we re bibêje mebesta ew bû ku em bala we bişînin ser çemê pîroz çemê ku di hemû kitabên pîroz de derbas dibe di gilkevalên Sumeran de derbas dibe di hemû şaristaniyên êkevnare de derbas dibe çemê Firat û hûn. Ez ê niha ji xwe re bimeşim û hûn jî ji xwe re li çemê Firat bineru û hala heta em gavek dinê di dawiya bernamê de ji xwe re sürprîza fînala vê bernamê bikin. Kerem ki hûn û Firat û ez û sürprîza xwe fermo.
بله بینر نجا وقتا ما ویدی رابر کرنا سپریزا ما هات نها ام لبر رولیافا قرال نمر قرال مزن ساموس بله ایکو تمل اساس تمل شهرستانیا کوما گنه دانی بو قرال حکمدار گوره ساموس هر چقاس بابی پوتالاموس وکی والیه به هرمی خوش سلفکوسیا وقتاند لی اصل ایکو بزانبونا خواه به دیپلماسیا خواه ده اصلا هری راجور ده بزیرکیا خواه ایکو دوستانیا خواه به سلفکوسیا را بردوام کرد چو کچا قرال سلفکوس کو ویش آغی سلفکوسی امپراتور بو چو کچاوی لاودی که شکر خواه میتراتس کالینیکوس رهانی و بوی آوایی نابرا شهرستانیا کوماگنه و سلفکوسیان خورد کرن همی حکمداریا کوماگنه بوی آوایی لسر سیاسته که زانا و دیپلماسیه که گلکی جیر و زانا و زیرک آوا کر لو ماجی بله شهرستانیا کوماگنه و هر وها اموکی ورثه و شهرستانیه اموکی میراثخوره و شهرستانیه بقراله گوره ی نمر ساموس رس سربلندن نها وقتی قلا شهرستانیا کوماگنه ببه چهار حب قرال دبه مروف ناوی وانج بی نکه او هر وها دایکه که جنه که شخوا او سمبولا کوماگنه او پیکره وی لسر گره نمروده ی لسر تخت یزدانان پیکره وی جکال کلکا پیکره قرال مزن انتیاکوس و هر وها زوس و هراکلس و اپولون و میتراتس و اهورا مازدا دا چکان دیگه او فورتوناتی که لاودیکا دو ناوی هی او جنا وکی سمبولا شهرستانیا کوماگنه ی بله ساموس زیرک دچه لاودیکا جکر خو و مگوت میتراتس کالینیکوس دخوازه وی هوای جیکا دوستانیا خو و سلکوسیان خورد که بله اف مروی هانه بوی هوای ایدی پایتخت ساموساتا جی شخوا ساموساتا از وی باوریه دمی که ناوی خواه جی ساموس قرال ساموس ورگرتیه و پاشه کروی میتراتس کالینیکوس ام بیجن حکمداری جی باوی خو وردگره و دوری کره خواه انتیاکوسی یکمین دکه که او انتیاکوسی یکمین که برهمه که نوازه که ده بلگین دیروکی ده وکی حب نوازین جهان ایکو گله کی اصلا راجور داتی قبول کردن وکی پیرامیده مصری وکی فانوسا کمره وکی باغچه بابیله و گله کی حب شهرستانی وانی نابودن گله چای نمروده وقتی کو لیجنه رونشتن حب نوازین جهان بجارتن و چاقی هایوان چای نمروده تونه بو هگر هایوان چای نمروده هبا از دوی باوریه دمم او یک جوان برهمن نوازه یک جه و چای نمروده با نها قرال ساموس tam لهمبری چای نمروده تحت یزدانان هاتی آواکن اف رولیه فاهانه بی آوایی نقران دیگه و ترشان دیگه و بی آوایی جکا سیوران دیگه بله وقتی کمروف لجلو برگه قرال ساموس تنره براستی جی مروجه حیران دمینه او جی این وکی انتیاکوس پلرینی وی هایی ام بجن وکی حورانیه وی هایی و هر وها شلفکی وی هایی قبضه شلفی وکی سری تیره رمک دستیویه چپه دیگه بقاسی کومجه فهم دکن و هر وها دستیویه راست دیجیکا وکی تشتکی لهنه کی حرفیه بله شخه صندلات تاوی قیتان صندلات تاوی گله کی دیار ته خویا کرن شنزیک د مرو له نره پر خوشک سیوران دیگه بله از ببجم برنامه یک و هفته و تشتکه کاس هفته و سه هفته چارچیه از هنا نگاشتم نگیوی و نه حساب بکن ایری کات چقاسی پیک اورولیا فاهنه چقاسی مزنه بله براستیجی که جه آن عمله امسرلات کنن جریمه که مروزوزو نویر الجری بنره ام هاتن و دری ام جتو کسیر پیشنیار ناکور و دری براستیجی که گله کی خطره هاتنا و دری خطره جبر کود تو برگری نات استندن جبو کمرو در که و دری بله نه امی خاطره خوشبه بخوازه لی بری کم خاطره خوشبه بخوازه از خوازم تشتکی ویژم نه ام چون ارسمیا ام چون پره ام چون گله کی جهواری ام چون زوج مای لی نهاجیکا ام دوی دری ام سر کلا گرگری و لبر پیکری ساموس لی اصل بری ما لتحت یزدانا یل نمروده اینها ام تام لهم بری ما بچاوی خواه از باش دبینم وکی کمکی زیاری تو دین سر چای بیلی وانی خویاده که از اینها اف گلو گهاین کوفیکی کوشارستانیا کوماگنه وکی
آخا بخیر و بر دهات زانین ملجر جیکا گوتو بو او تاج گلا لسر فورتانتی که او وکی فیکی بو وکی هجیر و وکی امویجن هرمی و فیکین لوی دره بو سمبولیزه دکر او تاج گلا کوانی سری بو لو ماجیکا براستی جیکا من ندخواست از وان گلو گهاین خوشک جه بکم بله چه هبول لوی دره هجیر هی هنار هی توک هی بله گویج هی و بعیف هنن و هر وها دارا مازی بله دارا برو سمبولا ولات می قدیم اوانا جکر از وی گلو گهای داتینه مکی دیاری داتین بر نگه قراله گوره ساموس مزن و از به حرمتی لبر بیرداری اوان جر رز بگرم و خاطر خوشی بخوازم بله نه از وی تبدا گلو گهای دینم بر نگه قرال ساموس و از خاطر خوشی بخوازم نه وزي خاطري خوش واجب بخوازم لي خيراتنا لسرچاي نمرو تحت يزدانان خيراتنا وبك قافي لبر روليفا قرالي قوري ساموس اوقاس جمع اوقاس بمي نافا خير وخوشيده بخاطري